Sveti Sava, dakle, kao što otkriva tekst koji je pisao, smatra njegove ondašnje monahe u Studenici, sebe, ktitora prepodobnog Simeona i sve one koji će kasnije doći za jedno bratstvo do kraja ovoga sveta. Do ovog jedinstva Sveti Sava je držao i kada već 2 decenije nije bio u Studenici, što je jasno iskazano i u pismu upućenom igumanu studeničkom Spiridonu, koje je Sava poslao iz Jerusalima pred kraj svog života. Sava kao mirovljeni arhijepiskop otkriva da je neposredno posle poklonjenja Svetom grobu ondašnjim čuvarima i služiteljima ove svetinje dao imena studeničkih monaha da ih pominju u molitvama. Treba naglasiti da je Sava o ovome mislio dok je posle dugog i teškog puta bio bolestan, te nije znao da li će on i njegovi saputnici preživeti. Ova veza je posebno naglašena kada se iz Jerusalima stara za mir studeničke bratije, te njih blagosilja, a neprijatelje proklinje. Mir božanstveni neka ti bude, mir i domu tvome božanstvenom, mir i svima onima koji su tamo i koji rabotaju u domu svetoga Simeona, mir i svima igumanima, udeoničarima tvojim i poklonjenje im činim kroz te čedo svoje. Mir Božji neka se izlije u srca vaša i onoga koji vas blagosiljam, a one koji vam zlo čine proklinjem, da ne bude na njima milost Božja, ni na domovima njihovi, ni moja molitva, i da poginu kao bezumni arije. Svedočanstva iz starih tekstova koje smo uzimali u obzir, prvenstveno u Savinom i Stefanom žitiju Svetog Simeona i studeničkom tipiku, otkrivaju nam nastrojenje i ideje ktitora manastira Studenice, prepodobnog Simeona i studeničkog igumana Svetog Save. Ovi tekstovi kroz opisivanje raznih aspekata monaške filosofije pojašnjavaju kakav je suštinski smisao formiranja ovog manastira. Iz predočenih crkveno-književnih izvora uviđa se da su od strane prepodobnog Simeona i Svetog Save u manastiru Studenici postavljeni nerazorivi temelji za duhovni život. Također uviđa se da ovi duhovni temelji nisu bili važeći samo u ono vrijeme kad su delatnošću Nemanjića uspostavljeni, nego su predviđeni da traju do kraja ovog veka, to jest do svršetka vremena i do preobražaja ovog sveta u Carstvo Božije, kao što su po svedočanstvu otkrovenja rekli gromki glasovi na nebu. Postade carstvo sveta, carstvo Gospoda našega i Hrista njegovog, i carovaće u vekove vekova.